Matšatšinyana fela ka morago ga gore mopresidente Cyril Ramaphosa a ikarabele semmušo ka pego ya go gogwa ga mmušo ka nko, bjalo maemo a thatafala ka Eskom, balatofatšwa bao ba amegago go bosenyi ka seteišeneng sa go fehla mohlagase sa Kusile ba tšweletše pele ga kgoro ya tsheko. Mosekaseki wa dipolotiki Ongama Mdika o re ge ba ditatofatšo tše ke nnete, gona taba ye e tla ba katlego e kgolo ya khomišene ya go gogwa ga mmušo ka nko. All the allegations that Machela Gogo and others are facing are true. This process that is now taking place, their arrests, is a vindication of the State Capture Commission of Inquiry. Pego ye e šupile ditiragalo tša bosenyi le taolompe go khamphane ya Eskom yeo e kgothaleditšego ke bahlankedi bagolo ba bohlokwa go tloga ka 2014. Khomišene e tšwetše pele go bolela gore balaodi bagolo bao gareng ga bona go balwago le koko ba swanetše go swarwa ka ge ba paletšwe go phethagatša mošomo wa bona ka tshwanelo. Ge ditatofatšo tše di bolelwa la mathomo go khomišene mengwaga e meraro ya go feta, Koko o ile a latola ditatofatšo tšeo ka moka. I have never done that at all. I would never do that. It's wrong, it's illegal, it's unlawful. I will not do that. Mohumagadi wa Koko le barwedi ba gagwe ba babedi ba filwe peili ya diranta tše 17,000 mongwe le mongwe. Mola Koko le balatofatšwa mmogo naye ba bararo ba filwe peili ya diranta tše 300,000 mongwe le mongwe.